Waalaikumsalam Pak Ustad. Ayo yang cok. Kurang tarawehan. Kali itu lah Pak Ustad. Aduh. Kunaon ieu teh? Ustad. Terus buka modenya saung. Oh nyamuhun. Ya bete bade narosnya. Pak Ustad. Gitu. Upami lamun bulan puasanya ongkek tadi hajat teh ieu batal teh. Tuh atuh batal sengaja mah kecuali aja dirojok-rojok kita batal. Nah, kumaha gitu ya? Nya tadi teh abi pas atos asar jam 4-an. Abi teh ongkek. Aduh. Nah, biasa gitu lebet angin. Sanes tadi lelewetan sareng barudak. Jadi kamerkaan ieu teh di kayeuna. Satu terpuas saja. Siap opat benar. Siap pula. Cukup ya gimana? Beres lah, Jon. Ada siram. Udah mulai malah. Aduh. Dot, buka Dot. Dot. Buka. Buka. Dot. Dot. Wah, buka Buka. Aduh, buka. Buka yang cuk. Dot, buka Dot. Oh, Buka Dot. baca buka ini. Maghrib. Gelap. Cak, blok buka dan dibukakan. Ada buka puasa mana? Kurangnya buka Orang lila. kumaha tuh? Asa balasan kieu Cuk. Hah? Enggak poe teh main HP we. Oh, panon lieur aja HP wae. Naik puasa teh. Puasa. Ngaburit ya. Yo anjing gulu kitu ngabubur teh syai. Naon maksud mana? Burit dibubur. Gini. Ini so tau pisan mana teh dangdut. Sama dieu. Ngaburit apa teh? Euy, Ngaburit aja dengekeun. Jalan-jalan sore saacan buka puasa. oh, bulan teh naon? Ayo tuh. Bunga. Ih, anjing.